جوان هجا بولتانا دمجمیر شش ایواره جه آزادی روجاوای کردستان آرکی از جوار پیشکش کم دست بکده به وینوچه دست به بولتانا خواه بکن. دکتر عبدالحکیم بشار وکو جگری سروک ائتلاف سوریه هات هلبجارتن. ده روزا شمیه ائتلاف سوریه یا هزین شورش و اپوزیسیون سوریه انجام هلبجارتن خواه ین دسته سروکاتی راگهاندن دوان هلبجارتن آنده دکتر نصر الحريري وكو سروك نو يه ائتلاف لشونا انس العبدي هاته هلبجارتن هروها دكتور عبد الحكيم بشار بوجارة دويم وكو جگري سروك ائتلاف السوري هاته هلبجارتن سرباري هريك جي ربا حبوش وعقاب يحيى جي علي خوفا جي عبد الباسط الويس وكو امين داري قشتي هاته هلبجارتن هروها ناوي اندامن دسته سياسي جي هاتن اشكره كرن كو دو اندامن كرد دناف وان ده هبون نهاجي دكتور زهير محمد اندام دسته سياسي يا هفبيمانيان اجتماعي يا هزن شوراش و اپوزيسيون سوري ميوان منه دباش دكتور جيفينا ائتلاف چند روجان بردوام كر چاوا بريوا چو اف ناوين کو هاتن هلبجارتن چاوا هاتن هلبجارتن دمباش براستي بردوام كر جيفينا دسته گشتي یازده مه و دوازده مه ایرو بداوی هات بری ساعتك جفات براستي قالك بخو يعني ده بخشي درباس بو دسبيكا وينا دروجة عول تدي حاضرية هندامي ايغو قريبون فيزيكي درباس بانا ايدن دريا انترنت بجدار بون پشت وینا دسپیکر گوتارا سروکی ائتلاف گوتارا خو دس پیشکش کرد پشتی وینا دو وقت بجه گوتارا امینداریا ائتلاف و دو بردوام کردن پشتی وینا درباسی هلبجارتنی بون سروكاتيه وجگري ائتلافي بشتي وينا دوي قونا عولد امين داريا گشتي بشتي وينا دسبكر جبهه هي كوميتا يعني بجاتنا كوميتا سياسي بجمع حالات دواد ده الجارتني ده بله برز زهير آلين ائتلاف همو ده جيفني ده بشدار بون؟ بگمان کشی ایگو قریبون فیزیکی در باس بنا حاضر بون ایگو قریبون هم زانن سبب دما كورونا دن حركس قريب ودرباس با یک جوانا اجينا بجدار بون اسطنبول بله از دريا انترنت حاضر بون لي بيتري وينا بيتري هندامي وينا حاضر بون امدا يعني بجدار بون دجبات دريا ايجو فيزيكي ايجو قريب بون دريا انترنت باشا نرنين وان لسر هل بجارتنا فان نو چه سروک با چه جیگر بن چه اندامن امینداریا گشتی بن یا جی امینداری گشتی بن چه اندامن دسته سیاسی بن تو ناکوکی لسر وان درکتن نه انتخابات بون هر کسی قریبو خو بج يعني بو انت خبرش عندها ندري فكري بو اللي كوكيل سر تشتكي تنبون لو وجد يعني بجنب بالكي و دي دريا بليونا بالما ايغو وجغري سروك عبد الحكيم دكتور عبد الحكيم بشار يعني تو او ناكوكي درنكت نشوفونا كي انتخاباتها بله زعل بو ووقت بجي برحتي درباس وقال لك يعني دريك خويا راس وقت تخصتن هاتن البجارتن بله جبلي هالبجارتنان واتش مجار بحث كرن مجارن سوري كردي واتش بحث كرن ده جيفينين خدا مجار فرية وقت زعلن جواتا دستايا اگشتي نورمال بو بگمان تدی وقت مگود گوتارا تیخوندن هات پیشکش کرنج سروکی ائتلاف دوراکی امینداریا بینا دوراکی وقت بیجو گروپ چکدار و يعني بالطبيعي روشا سوري تفدت
گفتگو کردن هندری جواتي استيا گشتي وضع سوري بتبعي و كردي بتايبت مثلا تدي اف تيكيلدان وسنيغو دبن دنا بينا مو احزاب وحده الوطنيه دي وبرنجك فرا مناقشه حرد ديوري جهاد كرن وقفتوغو هات سكنين يعني بتبعي وقوق تخ وقوق تشتغو بيرو دبن دهندري حرم احمد اوجي هات السر سكنين وبوجين قفتوغو وشبو حتى دواري ابي و تشتغو دبن ايرو دهندري حرم احمد السر ويناجي هات السر سكنين وحكومه ادم كي اغو ايرو تبي او جروب بيشكدار قد بن تشكاوينا دم سياوينا دم بله وبحسب بن بيكرنان كر لهرمين كردي قالوا بيكمان تشيغابا غوك جوات تشيتني غوك دبن حتى شفتي او يكشواني سركي اغوك في من سر سكنن وقفت غو دبن د فيد بامبين هاتني قد بن هندري حرم احمد بله او هات خواني كرن او كم تمشي ما وقت بيجي دا يخو يعني كرن انه جروب بيشكدار جوان تنيد هندري بالجارة ده يرو وكسرو كي حكومة دمكي دجواتا خود جو دست بيكرن جو جروب بيشكدار هدي خوفكشينج يعني دست بيكرن خوفكشينج هندري بالجارة شعفريني وسريكانية بتايبت او شيء تدي ابايا دست بيك ام فينا حتى تشكونا يعني دمك دستشان كري هذا دستشان كرن دمك جبو در خستنا وان چکداران هات دست شاکرین یا نه اوی داخوانی کرن گلو دست بکرنا یعنی ما دست بکرید و ابچک گروپ چکدار فبکشن جوندری باجارات يعني دم انا نقول حتى كينجي تشلو لي جو ما دست يعني دست بكرنا بكشاندنا جروب چکدار جوندری باجاري دعفرين تايبت عفرين شركانيه بله پشتی کو اف ناف هاتن هلبجارتن دکتور پروژه ائتلاف چیه جه پیش روجیره پلانا چه پلان دانیه پیشه خوا بگو من شبو پلانی وینا تدی روشا سوری هم گشت زانن ده يعني وراك قالك هستيار دي بروجرام برنامج يعني وينات تشتكي دمكيه أبايا إيرو جوجل بيشاوانة وجوجل هيئة تفاوضة وجوجل هيئة دستورية وقت بيجت تد أبوك بواركي خورتي يا برنج كيف شواكي خورتي ائتلاف جزء يعني وقت بيجت برشاكي جي أبوك بريفة دبه أو دوي وارد آدن شبو روشا سوري بتبايد وهندري وقت بيجي منصات بدانو سندن بوقت معارضات سوري وقت تكيلي بدولتي اقليمي وبتايبت جوا كان دولتي بوقت تيد بجداد به شبو روشا سوري بتبعي جو كاربن ريكي يا علي جو وقت بشار سريكي جير ببينن بيقو مانا افج ائتلافاتي خصن بس يعني كاركي سركه يا اغو يعني سر مليوي وراشتي في كاركي في باريهانه وقت تيد يعني بردوام به و ام بهيفين قوم كاربن وقت جزء جوينا ام جو برچاكي جي كاركي هبش دوي تاريته ام بافر كاربن تشتكي بدسخين شبو خلقا سوري بتبعي وكردي بتايبت جبو ام بيجن هون وكو انضام كرد تشتكي معين تايبت بوهاي بلانك هاي يكون بيشكش بكن ده نافات لافي ده بلاني ما اي ما اول وكو ام وك زانه ام وكو كرد ام تايبتي كوي هي اما او كوك كرد ادن دواري نشتماني دي تاركي خوي بيبو مانغو باوريا ما بوكاري هبشنا تاير نشتماني منت برچاك جيبانا بيبو مان ام برس غريكا خو هندري
چار سرکرنا پرزگریکا سوری تبعید بینن یعنی وقتی گم کاربن یعنی پاور باجون از بجم گری پرزگریکا من و نباش که پرزگریکا سوری تبعید جبري وريجي مع بردوام من وقت وانتظانن ام لتب في وقت بيجو بوزيشوني بونغو قام بباوري قام كاربن كاركي هبش بافر شبو سوريا تبعي وشبو كرد هندري في كاري تايبت تشتكي بدسخين شبو كرد وكرد بگمان پروگرام انجمنی وقت نرین روی سیاسی انجمن اجتماعی کرد شتکی می یعنی باشقه تنید هندری ائتلاف ده یعنی ام گریدان یعنی وقت بیجه گریدان و دیتنه ما تنید هندری انجمن اجتماعی کرد وقت نرین وقت رؤیا عام سیاسی هندری او اطار می وقت بیجه سیاسیه. بله امجی سرکفتنی ج ورد خوازن دکتر زهیر محمد اندام دسته سیاسی یا هفپیمانیان اجتماعی یا حزب شورش و اپوزیسیون سوریه ائتلاف سوریه گلک سپاس بو بش دربوناته ده روزا شمیه انجمن خوجهی یا شهید نصرالدین برهک لچل آقا و آلیان جوینا خوایا نورمال دارخست تیده هجمارک دوسین رخصتنی سیاسی و آبوری گنگشه کرن خوجهی شهید نصرالدین برهک لچل آقا و آلیان یا سر به انجمن اجتماعی کردی لسوریه و د جوینا خوا د داخواج دسته سروکاتیا انکسی کر سمینارین جماوری لهمو دورین روجاوه کردستان داربخن و زانیاری و داوین پیشاتین سیاسی و دانستاندن انکسی و پارتین یکیتیان اجتماعی کرد جماور را وگویزن. هروها خوجهیا شهید نصرالدین برهک گوت کروفبریا پیده برپرسه دبر رواندنا زاروک و جوان جیر 18 سالی ده و روشا آبوریا زحمت که دورین کردی تیره در بازدبن و برینا الکتریکی و نان و بلندبونا نرخ کلو پلان. هروها د جوینه ده بریارهات استادن در روژن بیده خولین راگهاندن لنویزگاه خوجهی ورنه لدارخستن. ایرو جواتا ما نورمال انجمن اجتماعی کرد خوجهی باکروان صدبین بالهک لدار کرد مهانا ام جواتا که لدار دخن لسر کاری خوین ریخستنی و کارین خوی گدناو جواتا ما در باس دبن و روشا گو ایرو بسر ولات ما و بتایبت هرما مدته ام بر بچعب دبینن و برنکی بر پرسیاری لیدنیرن جبو خدمت عملتی خوا ایرو ام روشا که گلکی زور دنا جبر وی روشا زور ام خبر پرس دبینن گام کاربن خدمت که ملت و نتوا خوره بکن جبو پیش روجی اف کاری بتایبت گدبی خوجهی اما ام جوات خوی گندا و ای شاغال دار دخن و بیرو ام تب وکیل جبو خدمت کردایتی دست پیکا شورشی تا وکنها بردوام ام کارو خباتکا بریخستنی بر پرسیاری شوپینن تاکو ام مافی ملت خوی کرد پیک بینن برولو ام بهوین هر کس دنگی ما بکی و کاربی وی ناما مایاگا خدمت و خباتکا دجوار دبی و افروشا زور بسر ملت مدتی دا ام کاربین مافی خوی کرد پیک بینن جبر وی آوائی ام دبیجن بیجی کرد بیجی کردستان. ایرو شاندک جه سرکردیاتیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پدکسی سردانا انجمن خوجهی یا انجمن اجتماعی کردی لباجاروک گرکه لگی کر شاندا انکسی جه عبدالکریم محمد اندام پولیتبیوریا پارتی دموکراتا کردستان سوریه و برپرس گشتی رخصتنی و صالح جمیل عمر و عبدالرحمن ملا قاسم هجمارک حوالین پارتی پیک هاتبو جالی سروک و اندام خوجهی انکسی و هاته پیشوازی کرن نویزگاه انجمن خوجهی یا انکسی لباجاروک گرکه لگه جدمکی و جالی پیده و هاتبو گرتن و نهاجی جاره کدن نویزگاه خواه وکر و دست به کار و چالاکین خواه کر. سكردينا بالي لقمان والصالح جميل واستاذ عبد الرحمن وحنيها بالو كوادرين بارتيين بيدي حازر عم مسلسلات سرجعبات اب مكتب اوفيس يا مكتب وناغك حريف فنك ونفشيك سرمداتنا دبي فيق وناغا هني ام هبدورا ملي من ملي هبدو بي حمي بارتيت بن ساويد وحبالي مير سر بخوا وتنسيقيات وهري كسيد بن سيوانا بمجلس ام هبدورا آري كاربن وام فيق وناغا هني درباسكن
کارێ کوردایەتی جێتێ و هیدیەمە ئەوە وش کوردایەتێرە کار بکەین ئەم چ کاری بکەین ئەم چ خدمەتێ بکەین ئەمێ تالیبەگەر کوردایەتی کوردایەتی داخوازە ملەتێ مەیە کوردایەتی داخوازە کار و خەباتە منادلێ مەی کردنە شورشگێرێ مەیە شوهەدائێ مەیە قاداتێ مەی و چوونەت بێریانێدا هەموو دریا کوردی تێرە چوونە ئەگەر ئەم کوردیتیە سەر هەموو تشتیرە بگرن ئەم سەرکەتینە و ئەمێ بەر ملەتی خوا سەربلند بن ئەمێ بەر ملەتی خوا سەرفراز بن و دەبێ خدمەتەمە دائیمە قەت ملەتێ مە بەر چاوێ مەبێ ملەتێکی وەفیە ملەتێکی مخلصە ملەتێکی ڕەح ددێ ملەتێکی مال ددێ ملەتێکی فەقیری قبول دکێ و نەهاجی فەقیریە قبول دکێ دریا خەبات و کارە بیملەتێنێدا. ئیرۆ 28 ساڵ لەسەر تەرورکردنا جومعە عەبدولغەنی لەسەر دەستی پەکەکێ رە دەرباز دەبن. وەکە ئیرۆ دە 12 ما 7 ساڵە 1992 de Cuma Abdulغەنی piştî ku xwe ji PKK vekşand, grupek ji çekdarên PKK ew li pêş dergehê mala wî li bajarê Dêrikê Rojavayê Kurdistanê bi çend guleyan armanc kir. Di encamê de Cuma şehîd ket. Li Rojavayê Kurdistanê bi dehan kes ku ji PKK û PYD cuda dibin rastî armançkirinê tên û têne terûr kirin. Di salvegera şehîdkirina Cuma Abdulغەنی li ser destê çekdarên PKK îro şandek ji şaxê çaram ya rêxistina Almanya ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya pedekesê seredana malbata şehîd Cuma Abdulغەنی li Almanyayê kir. Di seredanê de behsa terûrkirina şehîd hate kirin û şahanda pedekesê ala Kurdistanê diyarî malbatê kir. بیست و هشت سالان در روژێکە وەکە ئێرو de Cuma Abdulغەنی bi sedema cudabûna wî ji PKK li ser destê grupeka çekdarên PKK li pêşiya dergehê mala wî li bajarê Dêrikê yê Rojavayê Kurdistanê hate terûrkirin û di encamê de şehîd bû. Jiyanname û xebata şehîd Abdulغەنی di vê raportê de. îro 28 salê li ser terûrkirina Cuma Abdulغەنی li ser destê PKK derbas dibin. Cuma Abdulغەنی dema ku xweş PKK vekişandibû grupek ji çekdarên PKK ew li pêşa dergehê mala wî li bajarê Dêrikê Rojavayê Kurdistanê bi çend guleyan armanc kir di encamê de Cuma şehîd ket. Şehîd Cuma Xelîl Abdulغەنی xelkê bajarê Dêrikê Rojavayê Kurdistanê bû ji malbatek niştîman perwer bû li deverê û malbatek navdar bû bi kurdayetiya xwe. Şehîd Cuma dema ku li Lîbyayê kar dikir li gel çend heval û dostên xwe ji bo dabînkirina qûtê malbata xwe li wê derê nêzîkî Hizra Partiya Karkerên Kurdistanê PKK bû ku di wê demê de PKK û kadrên wê dest bi propagandayê li her cihekê dikirin ta ku xelk tevlî wan bibin. Ji ber ku şehîd Cuma baweriya wî bi Kurd û kurdayetiyê dihat û dizanîbû ku Kurd li her çarparçeyên Kurdistanê rastî sitemê tên û ji bo yê derbirandina nasnameya xweyanete wî ku gelê Kurd bi teva ji tevaya mafên xwe bêparin ji ber vê yekê û ji ber sozên ku PKK di wê demê de belav dikirin hişt ku xelk baweriya wan bi PKK were û tevlî wan bibin. Di wê demê de şehîd Cuma biriya ravegerê da berê xwe da Rojavayê Kurdistanê û tevlî wan bû. Piştî tevlîbûna wê di nava PKK de hewl da ku ji nêzik ve PKK nas bike. Piştî demekê gehişte wê baweriyê ku hemû gotinên wan nerast e tu girêdana wan bi kurdayetî û doza Kurdî nîne. Rastiya wan nas kir ku gotin û karên li ser herdê dikin berova jî hevbûn û hemû tiştên ku belav dikirin ji rastiyê dûr bûn. Ji ber vê yekê şehîd Cuma biryar da ku xwe hêdî hêdî ji wan dûr bixwe û vekişîne. Ji ber ku kesayetiyekî Kurdperwer bû herdem rexne li karê wan dikir û behsa şaşitî û kêmasiyên wan dikir. Ji ber vê yekê bû qurbaniya raman û prensîpên xwe yên mirovahiyê. Di roja 12 heyva 7 sala 1992 de Cuma Abdulغەنی li ser destê grupek ji çekdarên PKK li pêşa dergehê mala xwe bi çend guleyan hate armançkirin di encamê de Cuma şehîd ket. Şehîd Cuma Abdulغەنی xêzandar bû û bavê 4 zarokan bû. Belê temaşevanê hêja li ser vê mijarê û terûrkirina şehîd Cuma
أما بهتر روستن ما ميفانداريا بريز نفيسكار وليد حاج عبد القادر كريدان باش بريز وليد أم دخوازن تو بهتر جمارة بحث بكي شهيد جمعة شاوة هاتا تروكرن برای هر تشتی بس شاشتی چوک دراپورتی ده هاتبی شهید جمعه سه کچانه براستی زانی رنگ تیرورا کو جمعه جیانا خاطر بردانی دباریام ده الکاپینو آن چیک مافیا کل سراسری جهان هری تند و دجوار هیجی ممکنه رنگ کشتنه برنگی بو بر خدایین جمعه او نکاربن بوی رنگی و کشتنه بکن او کسین کو بر خدان مالا جمعه صد جاران دبن سباندا مالا جمعه را درباسی مالا جمعه دبون خشک جمعه دیا جمعه باو جمعه برای جمعه به خدمت و آلیکاری آواده کرن از گله که از سر نسکنم بس بهتر رنگ توری را گو کریم اوا خوش نوبداری المالا جمعه کربون و هاوردورا مالا جمعه جی کربون کسی کو تجداری آمکد نوبت آبا کسی گو دربا کشتنی بکار بینن و بپارزن جمعه جی جمعه دلی درکوی کچاوی جی روناهی عمره 6 محبوب دستی وی دبو مالا مام جمعه جی پیشبری ویبو مخابن او سه کسا بدمانجا برای خدان جمعه نتکاریم گو جمعه دستی وی نگیره دایی بی هم ترجیح زانن اوقا یعنی یک یعنی اول مدرب کاراته رقم 1 بیجی بدمانجا اول الجمعه دان مخابن جمعه خست لا شخابی که وکا دریکی کو کچا خواب پارێزێ سەرێ خۆ نەخۆماند و خۆست کەچا خۆدانێ عردێ مخابن یەک جوان قاتلە سەرێ جمعە تر ئامانج و بەرێ دەمانجێ خۆدان جمعە خۆتەوان حتا گو کەچا خۆدانێ عردێژی و هین کەچاویت حمێزاوی دەبێت پشتی یەک و قاتلە بازداژی هین کەچاویت حمێزاوی دەبوو مخابن حتا ممکنە وەکە ئیرۆژی دەستێوی وەکە ڕەنگی حەمێزبوونێ ما پشتی گۆڤە شارتنجێت من عەرجی کردن دەستێوی ڕاست نەبوون ما درەنگێ وێ حەمێزێدا ئەوان کەسا دەزانی و کەچا جەمعەجی دەستێوی دەیە لێ بەڕاستی نە حەس و نە مڕوانی و نە تشتێکی جەمڤان کەسانە بی ئێکوبەرێ خۆدان ڕەنگێ کوشتنێ و بوێ ئاوای ئێریشێ جڤاتە کەسی ویلکردن و دباوەریامەدا کو کیژی دەرکەتاش خەلکێ ئەوە دابوو بەرچاوێخوا بۆ کارەسەتێکی بکەن بێتر 6-7-8 مالێ عەبدڵغەنی لەوەی تاخێنە کیژوان دەرکەتا بەڕاستی وا دابوو پێشیاخوا و کەسێ گور نیشانێ کەتین دەستێمەدا ئەنوێدەی 9 ئینسانە کلاشینکۆفا هاویردۆرە وێ منطقێ ئان وێ تاخێ هاویردۆر کردەوە کوژەرên wî eşkerin heta hatine eşkerekirin qatilên wî bi xwedê mamosta gelek belgenîşan hene gelek belgenîşan hene û tu zanî heta wekî îro jî mixabin ji tirsekî xelk berê wê kevê tirsekî berê meho ji tirsê rejîmê nedwêrîn ku eşkere bikin lê rû bi rû hatine dêrkame piçûke wan hevdû naz dikin ez belkî zêdeyî 40 salên me ji dêrkê derketîm lê hem heta wekî îro jî ez kî ji wana bibînim yani ew jî dizanin ku em wan naz dikin û yê ku ew şandîn jî dizanin ku em wan naz dikin bêguman ew bixwe xwe naz dikin birêz Welîd şehîd Cuma pile wî di nava pekê de çi bû rola wî çi bû heta ku bi vê hovatiya ku tu behs dikî hata terorkirin hata kuştin hata şehîdkirin Zanî mamosta ev rêxistina ne hatiye avakirin li ser tezkarî bêjî bingehekî nabê ku ji şîrî heta pîrî kes bêje kes ji xeta wê derkeve yek û ya didewê kes bêje çi rengê şaştiyê hebe jî nabê bû bê gotin yani mesela rexin û xwerexin mumkin e têde hebe bes rexnatê bikî tiştekî yani divê têdan beştavê xwe tê herî Cuma ne şehîdê yekemîn e ê gobî jiyana xwe danî li ber ji ber ku gelek tiştê weke di raporta we de jî hatîn ji wan siyaseta we re gote ne
شهید جمعه رولاوی گلکی خورد بو وقت جاردی راپورت ودا هات فعلا جدف کاری لیبیا برده و هات او کارم بیجن اوی بنده کی خورد دوری که دا و دهرین دا چکر جبين بارتيرا جمعة تم يعني تم بري جوهري ليبيا جو حتى وقت يقول شامل زيدي خدنا نجل شامل يعني جيانك باش هم بمروفاتي ام تبو كمالك وهم جيانا دربزي ام دجاردي بعبر بين جماعة تم مثلا رخنا يل سر تقدر نتوا كرد زار سوري هذه دقوهن تسني اصلاحي بيرو بارياوي بسر خبونو وقت بيجي يكبونا هر چهار پارچه كردستاني دي اجبر ولی وقتی کو او جلانبر خدا سوری وقف بيجن شعارات هري خرد مثلا سرخبون وآزادي ونظام شو بوطان وبهدينان يعني ام طبعا تشتكوا دسبيتي وهاتين درباس مين جماعة خرتي باوريا خطياني وبراستي هجر يمن از گناه كي يه شهيد ببينم شهيد مثلا كرجو من جهة عن لندك يا وخرد هبه دهرين ده جماعة ده بار السلاح جوارد شو بريا سرعة بالده حوالي وادر باس كنا بيستي حوالي والمالا جماعة معنا جماعة كاركي جلكي خرد جوارة كرلي جماعة لهندرك وبي قادر كارم بيجن يكمين ده هندروي هريم ده ان تفجي بيزان هريما ديركي جرينجيا و هر سي پارچه دي كردستان را جاچاوي گلك تشتا وبون وافشا ذكرنا هنجي يك جوان كسي براستي نير بو جمعه شاشي قبول نذكر اوروبرو دغوتا نيرينا خددا او تشيجي سر بكلفيا تشتكى ممكن جارا يكمين جي از بجم سر وقت بيجي قناة از ممكن شباب تالي يا جيانا خدا الديركي رازاين دوين هذا بريوي بازار وجاء اسفش وما ديركي جمعة تجاري جمرنت مرة ندمة التي إيشا بمين الجماعة أم دي شون ولا مكتا خيا مظن جيران بيا حتى خما كذي يبي بمرة ما يك دقيقة أزبر ندم حتى أزيان شونا دنيا هاوين بي ما بس هست بيكر كو بلانك جرى هاتي داين كو ترور اشكرا قلت يعني اشكرا ازي امرانا زنا حتى بنجي ملا سيد ياسين جمز قفتا كيفن هاتيا ام هي شيار بانغا صبايدا ازوي شيار جمرة اشكرا وحتى قو انه از مستهدف وحتى مجيرا قلت بوخازي ايوه بس بري خنادم حسكي از ايرو رشترا ببينم جفيد درك ظاهرة كردستان الكردستان جي انا تجيبكن قو والله استجاري بازنادم وز يعني تشار ببينه دشكستن وقلب تشتهنا ما هشتيا جبير آنينا ديرو كيرا وقلب جي هنا قو قهداري وبكن دزانن قو امواناز دكن وهين جي هنك جوانجي هيجي سركردايتي دكن ده هريما مدى يعني او حميد بس تشافن وبربرسيارن ودنجي واكا كتيجو هما ومقلت تشتاجي دزانن براستي ودمي بي اگر دمي بامنا كارن جيانا خودشي بزن لروبل هلا اوروبل وبنا اشكرا كرن وچكسي گو يگو قاتل بي يگو بديار جداي نقطة كي اتخازن بيجن مامستا تزاني هگر اوان هگر هنك جوان دوي باوريه دبن انه هگر لفهاتن جواكي جي كرنا وكان هم مثلا كارثة عن مجزرة عموديجي دزاني فرقي قلكي بليها يا دفابا بتادا يوكا جمعة يوكا شهيدين عمودي او ناس شهيدين جواكينا نا دمال باطن دا عشيرن دا او ابناويوان اختيالة سياسية اختيالة سياسية نايمرن بلفهاتنا كي جواكي تيل هفاتن شديد او كسي بريار وقار آنين كردن او كس گوهاتن دا بيكرن هنگي خلقه شهيدا ومروفي وات كارن لبورينا خوا جهاد سياسي يعني لبورينا خوا بكن سر جهاد سياسي حتى جهاد سياسي دادگاه وكسا اشكرا نكي ودادگاه جي نكي براسي تلف هاتن وتتشتغي بحوالي دا وجهه النبي تا برز ولي تباش بحثا صدمان كر هر برصا من وي درباري دابو لتباش بحثا صدمن تركرنا شهيد كر ام دخوازن بزانبن PKK حطانها اعتراف دان بيدان بكريه كوب في كاري رابويا
تبخوا خوش ميريني منازك يعني از راسي تكليه بوا بس قول تشتا از زانم اذا جبر ولي مدرسف دا مقو اگر كارني اگر لبهاتن جواكي كربنجي هربت يعني بكتي نكار خوش بعالي ام تفجي زانم بيرك زانم وقتی هم شوناوي دبين وام دچون سر تربان دنگ خلقي وادهاتن که مسخره و استهزاء کردن گوما بیا و آخر بیا هنگ حتی وقتی گوام چون سفر باج اما هنگ جوان کتاب کتانا او اكيد الخاجرتنا ودباري عمدا قرب نبيهيس تيجي ممكنه بهنك جمال باتا شهيد راري نش نجي وبلكي وكرنجي لبهاتنا كيجي كربن لازدياد جاردي تاكيد كم وقت نيرين سياسي انسان اغتيال سياسي نبرنج جواكي لفاتن شدبي بله نرین راتا گلکی زلال بود دوی درباره ده لسر آستان نافدولتی دوسایا شهید و پیشکشی کیجان آلیه کری بجن رخستنن یانجی دادگهن نافدولتی و پیشکشی تو آلیه کی کریه ما زاني ما في نادي منظمة عربية حقوق الإنسان أمنستي انترناشونال هيومن رايتس ووتش أفتر مبخجوارة ريكرنا رابورتو يعني لمحكش تاريخاوي وصورة وجياناوي تشتاوي ورنجي كشتناوي لبراستي شو باندناوي يعني هو كتعريف انه او جم هيومن رايتس ووتش جم وتواجي او يك شوان كسي يعني وقت بيجي شهيدة عن ضحية اغتيال سياسية از بهيفيما يعني تجد وقت بيجي فاميلنا نسبة منوي نيا كوكري متكامنة يعني بدون خالاني بي بعضهم برا خالد ياوية لإيجاد في بابتي دا از نكارم مثلا من نكاري شو باندنا لاشتغالي حبي كوان بجينا محكمة ستراسبورغ جي واز بهيفيما يعني خلقي بي نهوج اغتيال سياسي دما زمني جيرانينا تبشتي 6 سالي جي 5 سالي جي مرو دعوة راكي او دعوة وسريالية خبصتيني وبقه ابي اجا براستي ابجي رنگ لازم دامه بيدوية دبري 10 سالة 15 سالة جبينا كمان مستبزاني بشتي يبدمها اجي هاتم قرتن وبشتي قرتنيزي از دركتم يعني هي تقريبا بنجي روجي جمعنا بشهيد كتي از هاتم قرتن وبشتي قرتن از دركتنا شي وقتي و نقانيم اجي از وقت بيجي تناورم يعني بس انه غازيا من جاردي براسي قوهش وبي باجون انه ملفه وفايلاوي هيا جم زيدي منظمه كي يه حقوق الانسان جهاني بله داوين برسيار بريز وليد جدما كو باكيكي هاتيه دا مزراندن حتى رو جواك ايرو بقلق توانا رابونا منو خازن نافان هجميرن ناف قلقن عبد الحميد الزيباري كمال شاهين يعني قلق ناف هاتنا تشي سركردين بارتين دنبون هاتنا ترور كرن لا هرمين روجافاي كردستاني باشا باكيكي جدما كو هاتيه دا مزراندن لسر چه مجيه مزن بويا حتى كو سياسات ترور جخورا هالبجارتيا زاني ما مستا يعني كي يكشوان نموني وكان هو ايرو زوتشي كوريا الشمالي مقبول بوت الخمير الحمر النابتشيا اوجي الشرق الاقصى يعني عن وقت الالويه الحمراء او كس يعني زاني او فهم اشتراكي بان فهم ماركسي بان كذا او مثلا يعني او قانون نفي تني استخدام لكن ما قانون وحده وصراع الاضداد يجبر ولي اجا نما زقو ده هندروي وادا يجو يعني يجو بيجي نقد اي تشتا يعني بريقو ورق حتى كردستان السوري بلا بيبي رام منا ام كفي زانن كارستكو كرينجي حفتي وهشتي حتى هشتي او صدمك سركي بيجو عسكر ان كنانه فيرين هاتن سر حكم دهندروي تركي ده شريوا وكوكي شقاش هدو كشتن وبشرا مسألة اغتيال حتى اوجلان وقت اغتيال هوالي خوكرين سمير الكيديبي وتشاوتشيلو اغتيال شنر وانسي كسي غوبيرا
شنر عمليا او عقلي ديناميكي بي ابو ريخستنا بكيكي پیدا کری مشکلات چی کسی یعنی گلک گلک هنه یکو يعني فرمانا كشتناوا عن نبنياوا عن هنداترناوا يعني بده نافاهنا يقول فعلا كسن راميار بين خدي مجي بين خدي رول بين هندروي بكي كده تفهاتن هنداترن يعني نهوجي محاكمي سوري حتى ما كان يقولون بلا ملفاتي لقنديل بان البيدي بلا بركبه نهو حتى دهندروي كردستان سوري دجي ما چند هذا نكون هو عتبن هنداترن ام وانا زعمل يعني فالسيستم هو براستي قلنا السيستم جا حتى جا حسب شخصي جا عاجز بما نستر ربا بتاعتي يجو بيجنا وكان تشاوا وكنا في كيميل سونك وبيه معارضه هري دريجي ربي تعود تكتبني عرضيه خفيستي بني عرضيه او جي ولا قلت تشتي ولا هنا ملفات وهردر كفن وهرج جيهان وخلك ما في بحسن يعني بله جالاكس باس بريز وليد حاج عبد القادر نفسكار جالاكس باس بو باش تربوناته سكرتاري گشتي نتوين يگرتي انطونيو غوتوريش اشکره کرد کو انجمن اولهی بریارا درباسکرنا آلیکارین مروفی جناو خاکا سوریه را جبو ساله که دریش کریه لگور داخوانیا کو جناوبوری هاتیه بلاف کرن کو آلیکاری ده یک درگه را درباس سوریه ببن پشتی کو درگه بابل سلام جالی نتوین یک کرتی و هاته قدغه کرن. لکامپا گویلان یا پنبرین روژاوای کورسان جبر بلافبونا کورونای چالاکی و لیستکین توپا پی هاتوم راوستاندن لینها جارا کدن دست پی کرن و جوانین کامپی خولکه توپا پی به داویانین. چند تیم بجدار بون و کیجان تیم بسرکت هروها داخوازین جوانین کامپی و ورزشفانین کلوی داره به توپا پی دلیزن چنه امید وی راپورتی ده بزانبن. پشتی گوخورتین کامپا گویلان یاریگاه خو آماده کرن تاوی گونه گنجاوجی لجاره کدن خلین توپا پی دست پیکرن بری سه روژان خلا خوشویستی دنابرا 8 تیمین توپا پیین کامپا گویلان دست پیکرن دو تیم بناوین لهنگین گویلان و تیم جوانین گویلان گهشتنه ماتشا کوتایی جماوری کامپی جی ایرو بریجه یک مزنتر هاتیه گو لویلیسکه تماشا بکه چاوی وان لماتشکه بهیزو جیاوازه لاینگرو یاریزان هر دو تیما پیشبینی دکنگو تیما وام سرکوه یاریزان یدک یه تیما لهنگان دبیجه سرکفتن پارا ميه ملعب مشكل الموضوع فيها هالطريقة فيها تسويشات ومباراة تالي نهائي عمالي والفرز حتى والباص ويا بصفر إن شاء الله عمال خرجنا جالی خواه یاریزان تیما جوانان دبیجه از دخوازم تیما ما بسرکوه لی کیجان تیم جی بسرکوه دیسا سرکفتن جمع حمیاره قدام كفا قدام يعني مجموعة بدنا مشفر ملعب شيء كده سابقة تقريبا وإيرو مباراة سيروش تقريبا ما تسبيكريا إيرو مباراة نهائية الخوازي عن فريق عمر مباراة ما كان عرب نجي سعيدي جاي معنا عمري كان تقريبا ما يهب إن شاء الله دبش یکم جلیسکه و یاریزان تیما لهنگان جمعه خلیل گل یکم آنی و شاهی خسته دل لاینگرین تیما خواه و یکی جی لیست گرمتر کر لی بش یکی به انجام یک به برانبرش قنجیا تیما لهنگاره بداوی بو. دو بش دویم یه ماچه ده پشتی در باسبونه ده خلکان یاریزان تیما جوانان هوشیار مصطفی گلک تیما خوره تومار کر. ماچ به انجام بداوی بو. ایدی بری خواه دان پنالتی. ماچ قنجیا تیما لهنگان به 5 گولان برانبری 4 گولان جبو تیما جوانین گویلان بداوی بو. جاره کدن خلین توپا پی پشتی درست کرنا یاریگه هانو لگویلان دست بکرن. خورتین کامپی بجوشک امزن ویلیسکه دکن و جماوری کامپی جی به تماشا کرنا وان ماچان کیف خوش دبن. لی هردم هیوی آوان اوه گو یاریگه هکه کسک جوان را وره درست کرن و توپا پی لسر بکن. نه دناف توزو آخیده. ادریس حسو کامپا گویلان جاب فيرا وبرتان مقيشن ضويا برتان اخوا هر شادو بختوار بن